Assalamu alaikum, herkese kalçaları, jana eti suyucular. Özgün rayonuna karıştı Kaşkaterek ayılında ulak bolup atır. Oşogo akalar mattарды alып келген экен. Sekin bir qatar porterden çürüp atабыз эми. Tak. Жануар. Sekin эми. Başaqtaсын etet battарды çürüp alалы эми. Жануар көgat. Paypaqları dayar baylap kelip akамчы. Эми жабууларын алып bir четтен улакка даярдайбыз эми азыр. Көк ат бул. Бунун жашы кандай ака? 3 асы Жазга 3 асы. Бою канча ака? Boy 1.55. 1.55 дейт жануар көк ат. Жанынан ушинтип улакка келип атканда түшүргөндө келип тийип берсе, бир бошонуп өзүн улакка растап, бул уже билип калыптыр да бул жануарчы. Портерден түшүргөндө эле секин өзүн бошотуп, улакка даярданып атат. Жашы 3 асы экен. Бою 1.55 дейт. Az daha bir секеден дагы маалыматын алып беребиз. Кароого жош эле ака, жаш бала аяк бияк караса, анча палуандар алып жеңелерим карайт да көбүнчө. Жаш балдар эле карап жүрөт дейт тугандар. Азыр алып барып топко салып, улаанда бир көрсөтөбүз жаныбарын. Мына жерде скотч шырык эле болот. Не болуп атат да портердин арасында. Акам улакка караса сашинтер тагып даярданып атат. Акам формасы өзүнчө бир бөлөк экен да бул. Даяр сумкада алып келет экен. Кайра кычырап жасанып алып, кайра кетет экен акам. Палуандар баары аттардын пайпактарын байлап бүтүптүр. Секен бир четтен тарталы эми. Кашка ат экен бул жаныбар. Акам пайпак байлап атат. Assalamu alaikum, жакшыбы ака? Сиз бекен учурашып коелу. Сау жүрөсүзбү? Атты даярлап атасыз. Аттын жашы кандай ака? Эдеш? Чаңасы экен да, жаш экен да жаныбар. Палуан немелер менен келиптир да. Ар жогу собой экен да бул палуанда да. Турат жаныбар. Тураттын жашы кандай? Күчтүү. Сонун экен да бул палуан кара атты минде. Каяктан келдиңер? Шоробашаттан. Келиптир да. Assalamu alaikum. Жакшысызбы? Шоробашаттан келип калыптыр акалар. Аттын жашы кандай? 2 асы. 2 асы экен да жаныбар. Өзүнө кыргыз жылкы, таза кыргыз жылкы дейт палуан. Жаныбар. Ийгилик анда жигиттер. Бул палуан акам дагы даярданып атат. Белге курларды байлап. Жаныңдан. Палуан акам секен формаларды кийип, атын басмайын тартып атат. Көкчөнү улагын көрөбүз азыр тугандар. Ана ат деген ушундай болот да, бир сейип, бир чоң зара кылып өзүн тазалады жаныбар. Улак бар экен да бүгүн да портерге жүктөгөндө эле сезет да булар да улакка чабылып жүргөн аттар болсо.
Palvan akam. Kıyır attı. Ha, göptep kaçtı. Canavar. Naka taşladı. Neye taşladı aka? Az derken de öyle. Ketişti gayrı. Tatalaka olup ketdi ortadaçı. Bakan adam sırası dalaydı. Öldü olup ketdi da. Cıgıl vazılı oldu. Canavar. Ya tadil oturguzdular bu. Buz yakta kalıp ketdi. Ha, canavar. Karat menen taşlap turak amçı. Öte sonu aşırıp berdi buraya maşallah göz süyesin. At özünüzlük baka? Aştan mı attı? Ha iştasını attıkın da. Canavar. Klişkası var yok baka? Klişkasını bilmeyin de takam. Buna çok da koyunlar buna akamı. Çok hallik. Çaptın mı da azım? Aracım koymadı. Bana bak derge taş atıyorum. Жақсы фотал koyun aka omin. Şu vaqtlar otamasa tilekler qabul elde. Omin aka bilezden küç ketmesin aka. Palvan olup жүрөбөрүң aka. Elin aslı olup. Na Ruslan aka Torat. Meni kelip kaldı aka. Akıllarım yere bir var. At özüzdük aka. Janvar at. Boldu aka. Жақсы екен at aka. At өтті. Өзі ham қиын айландырып таштадыңыз да. At жақсы екен деді акам. Мына Руслан палуан кеңештегі. Az çappa aytады. Ular ham qanday bo'ldi? Ulara ilgari pалуан болған екен акаларым. Азыр улар чаппай коюшкан дейт. Эми пенсия чыгып калып турду акаларым а. Ушака аяш балдарына улак алып келиптирлер туугандар. Ушакама жакшы бир дуа болсун. Кең ака. Gel ulaqsızlar. Omin. Omin aka ayтканыңыз ынтымаңыздар ыдырабай ушинтип жакшы күндөрдө отуруп жүрөбүз. Жануар. Мына Максат палван. Жака алып чыктык өзү. Sorun bana gel la. Sorun var dedi. Sorun ne aka hazır? Gel palvan ey. Sorun bana. Қуаны шакаға бер дейді, ақсақал екен. Мақсат баланы ашырат екен аз көк атқа. Жануар көк атты көрелчі бір. Көк атты қой берді ғой. Ketdi көк at. Ana aksakal aytmaysan, gel böyle. İndir bitkene tomka merge taşatma. Yakşaka aylandır koyuşlar gözünüzle taşatma. Tomka şerge. O aka, şunda onun çakam, nazar top körelçi. Çıkılı alsam lan. Bezli mi taydan yine? Şart minik bile çıkardın yoldan pakoda onu. Ha жануар, нарқа түшіп қалды. Дағы еме алып шығып, палуан ашыртады. Жануар. Дәділ сілкіп жүріп қойын еді ола палуанчы. Мойын тараптан қалма алып тұр. Яман татылаққа олау дейін өштір да. Жануар. Палашып кетіп атшат бұл. Böyle aylandırıp hayrattan geldi at Janvar.
Canlar Qashqarga bosh qoldirdi. Canlar to'xtog'u 10-nomerda deydi. Canlar, bunday kuni ne bo'lib ketdi? Jonlega to'chig'ib qoldi-ku. Tushdi kameraga. Biri tushdi-da. Buna chang etdik akalar. Qarat menen ko'gat. Portadan chirotni tartdik hele. Ularni bosmoyil tartib qoldirib. Bosmoyil bo'shab ketgan o'xshaydi. Hayri topdan dağı çıktı. Bayağı qaradı ekan. Qarat menen g'ayrat chiqibdi. Alban. Sorun var dese aylantirib o'tadi. Zikir polvon ekanda. O'tkulan arası. Zikir polvon dedi. Sakir gel aka. Canlar. Tutturlar minosini. Ha polvondor. Qo'ya tursana. Qo'ya tursana. Tuttur canvar. Oy Twitter işte rahat al çavasını. Ha canvar. Zikir polvon. Akıllı koç Qashqardan ketdi. Ketdi canavarlar. Ha canım yakın aylanib yuribmi? Aylantatem bu. Berbeyt. Berbeyt dedi polvon akalar. Dadil kana bosib olibdi. Polvon. Akka meniki de mi? Meniki dedi. Davlat polvon, Qashqadaryoning polvoni. Buna kamera O Zikir polvon. Bunday kelib olasizlarmi? Bergele. Buna kameraga, kamera. 10 dakika. O men. Bir telefon kulakları olsan silerin yolun altına. Evet. Oraya balonlar var fotoğraf istiyorsun. O men. Eldin günge kiretigen balonlar. O men aytgan. Qayerdan bo'lasiz aka? Soroshatdan. Atınız Zikir ha? Zikir at kimiki? O'zinikikan Zikir polvon atgan jonivar. Juda yaxshi atgan. Mashallah ko'z suyasin. Ilezdan kuch ketmasin aka. Shunday polvon bo'lib juravering. Dağla belbey jüretdi. Dağda aylandirib juradi atı men. Ay jonivar. Öldü oldu. Sorun beraber. Sorundar. 4 qo'y, 1 echki var ekan. Polvonni ot bilan tashladi hozir. Çok rahmat.